Roma chapter 1 verse 1. So hii chapter yamba something, so follow me in your Bible. Verse 18. Mbiti ya Mudzimu, okay, ivole nguri. Mbiti ya Mudzimu ibva tadulo, idusumbedza kha vhathu vhoṱhe. Pasa ofhiyo Mudzimu, vhasongo lugaho, vhane mafhungo maḓivha vha thivhela nga u sa luga. So mbiti dza Mudzimu dzi ya nga u fhambana. So nga vha mbiti ya eschatological ya ambiwa kha buku ya dzivhuluwe, kana vha mbiti ya u kaṋa zwiwa zwa like ra zwiḓivha. So muthu as you living in this world, ndi u tou kaṋa zwiwa zwala zwi khou bva kha kutshilele. Ya mara hei mbiti ine ya khou ambiwa hafha kha Vharoma chapter 1 a si ya hezwo. Hei ndi ya vhathu vhoṱhe vha sa tendi, vha songo lugaho, vhane vha ṱoḓa u pfha ngoho. So ndi mbiti ine i bvelela kha society ine a i ṱoḓi u pfha ngoho. Zwine zwi ḓa ngauri, okay, Mudzimu vha ri kha verse 19, yeah, follow me with the Bible. Ri vhule kha verse 19. Ngauri zwi konaho u ḓivha zwa Mudzimu vha ya zwi ḓivha nga ngomu havho, ngauri Mudzimu o vha ḓivhadza. So ahuna uri zwi hanedzee, Mudzimu vho dzule vho ri ḓivhadza nga tsiko, everything na nga maṅwala. So like vhane vha hanedza ndi vhane vha khou hanedza nga u sa tenda nga u sa tenda nga muthu na u sa luga. So mbiti ibvaho ṱaḓulo kharali mbiti i havho vhathu, a ri tsheka uri verse 21 i ri mini. Ngauri navho Mudzimu vha tshi mu ḓivha a vho ngo mu renda uri ndi Mudzimu, a vho ngo mu livhuwa, tshavho ho vha u elekanya zwi siho. Mbuli yavho yo tsulifhala ya zwifhalelwa. So nga mulandu wa society zwi shandukisa nzumbululo ine ya vha kha muṅwe na muṅwe, like ine ya vha khagala. So ri khou zwi vhona uri Mudzimu vha mu ḓivha nga tsiko na nga maṅwala, mara a vha ṱoḓi u mu livhuwa. So mbilu dzavho dzi fhedzisela mbilu dzavho dzi vha empty nga vhutsilu. Vha pfha nga vha vho thanya ngeno vha matsilu. That's why verse 22 ya zwi amba uri vha pfha nga vha wise mara vha matsilu, like mbilu dzavho dzi empty. So havha vha songo tendaho Mudzimu ndi matsilu. So ri khou amba nga muvhuso wa vhuvhi, ri amba na nga muvhuso wo itaho vhatsilu, like muvhuso wo itaho dzi tsilu. So ri zwi ḓivha hani uri mbiti ya Mudzimu i khou shuma? Ri zwi ḓivha musi society yo tshintsha, society yo shandukela Mudzimu, ya vho tshintsha vha shandukisa, like vha replace Mudzimu kha zwithu zwa material things. So vho vhuya zwithu zwa material zwine zwa vha temporary. So vho shandukela Mudzimu. So zwi sia Mudzimu vha tshi give up khavho. So vhathu vha vhonala sa mini ari kha, okay, vha vhonala sa, okay, ri nyama vhona zwa uri vha vhonala sa mini kha verse 24. Follow me with the Bible. Okay, 24. Ndi zwone zwe Mudzimu a vha litsha ngazwo, vha dzhena mashikane nga dzi nyamulo dzavho, vha ḓitshinya mivhili yavho vhone vhaṋe. Okay, zwa vhuvhili in verse 26, arali kha verse 26. Ndi zwone zwe Mudzimu a vha litsha ngazwo, vha dzhena u tambulani hu shonisaho, vhasadzi vha havho vho shandula maitele a ḓaho. Ono vha maitele a songo ḓaho, like zwine a zwi ngo ḓa zwi zwavhuḓi, zwo no vha zwavhuḓi. Your evil become good. So vho shandula maitele a songo ḓaho a vha maitele a vhuḓi. So ri nga tsheka zwi bad, kana vhathu vha tshi zwi vhona zwi zwavhuḓi, zwino vhathu vha vho zwi dzhia zwi zwavhuḓi. Everything is no shanduka, like vhathu vha tshi ḓivha a vha tsha humbula straight. Like example, mazwifhi zwino, like kha vhathu ono vha zwithu zwine vha ri vha khou ḓi tsireledza ngaho, like a si tsha vha zwithu zwine zwa vha zwi ita nthu zwine zwa vha evil kana zwithu zwine a zwi zwavhuḓi. So vho shandukisa zwithu zwavhuḓi zwa vha zwo vhifhaho zwa vha zwavhuḓi. First ri na sexual revolution, ra vha na homosexual kha verse 28. Huno
vhunga mudzimu vha songo ri tshithu ngaye, vha songo dzula vho isa mihumbulo kha ene. Mudzimu wa vha litsha vha vha na mihumbulo i si ya tshithu, vha vho ita zwi sa itwi. Ya, ndi zwine zwa vha reality. Zwoṱhe zwi khou itiwa nga zwi khou bva kha vhutsilu na u sa tenda na u sa luga. 29 Vho ḓala u sa luga hoṱhe vhupombwe vhuvhi vhuvhuḓu vhuvhuḓi is like ndi envy zwo vhifhaho. Vho gadelwa vivho na vhuvhulahi, tshimbevha na tshiṅalaṅala. Ari kha 30 Ndi vha dzhia zwitshele, ndi vhapomoki, maswina a mudzimu, vhalevhi, vha dzhia u ḓihudza, vhazui, ndi vhazwimi vha zwivhi, vha sa pfhi vhabebi vhavho. Ndi dzine na zwi wana kha vhathu, ndi tshaka ya zwezwo. Verse 32 Ndi vhani na khaṱhulo ya mudzimu i dza khakhiho vha tshi i ḓivha, ngauri vho itaho zwenezwo vho eḓanywa nga lufu. Vho fhedza vha zwi ita vha dovha vha takalela na vha zwi itaho. So roṱhe hafha ri fhasi ha mbiti yeneyi, like ndi zwi khou itea, ndi zwezwi zwine zwa khou itea, like zwi tou vha exactly zwezwi. So ri fhasi ha mbiti yeneyi ya mudzimu. Ya, ri kha muvhuso wa zwivhi. Ya, so mbiti dza mudzimu dzi ḓo bva zwa vhukuma, ende dzi already dzo no bva. Like muvhuso wa vhuvhi u fara zwithu kha tshithihi, wo ima nga mazwifhi. Ndi zwe Paulo amba kha verse 25 zwine muvhuso wa vhuvhi wa ofha ndi ngoho, a vha ṱoḓi u pfha ngoho. Muvhuso wa swiswi na muvhuso wa vhuvhi u na mulangi. Are kha Yohana chapter 8 sorry I mean Yohane chapter 8 verse 44. Yesu a khomba kha Majewishi o rejectaho mudzimu. Ino ni bva khotsi yaṋu diabolo, huno ni funa u ita nyemulo dza khotsi yaṋu. Ndi ene muponda vhathu tsha kalekale, huno ha ngo ima na mafhungo ngoho, ngori kha ene a huna ngoho. A tshi amba mazwifhi u amba zwi re zwawe, ngori ndi ene muzwifhi, ndi ene khotsi ya mazwifhi, khotsi ya vhazwifhi. Ya, ndi khotsi ya vhazwifhi. Like if you like ndi ene khotsi ya vhazwifhi khere ni muthu wa u zwifha, and like vhathu vha zwi a realize uri like zwithu zwo zwifha ahuna upfhi huna tshivhi tshiṱuku kana tshivhi tshihulwane. Tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe ni vha ni khou like tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe ndi muthu muṅwe na muṅwe ita tshivhi ono ita mazwifhi ndi ṅwana wa nthu, ndi ṅwana wa diabolo. So ahuna upfhi tshivhi tshifhio, ahuna fhethu Bivhili ya amba uri huna dzi types dza zwivhi, huna dzi type dza mazwifhi. So ahuna type dza mazwifhi. So mazwifhi maṅwe na maṅwe ndi ṅwana wa diabolo. So ri khou tou maker sure uri ri ite vhutshilo hashu right, like ahuna na fhethu na huthihi hapfhi ni tou zwifhisa so, hu tou vha na u zwifha smart, hu tou vha na u zwifha u nakisedzela nyana, kana ndi khou tou zwifhavho just uri zwi vhe right. So ahuna zwo raloho. That's why mudzimu vho ri vha mudzimu wa ngoho, ndi mudzimu wa ngoho, kha mudzimu ahuna mazwifhi. So kha 47 iri ane bva kha mudzimu, mafhungo wa mudzimu wa pfha. Ini ni sa pfhiho ndi ngauri ani bvi kha mudzimu, like khotsi yaṋu vha diabolo khere ni sa pfhi mafhungo a mudzimu. Muvhuso wa mazwifhi ndi wa vhukuma uri aḽa history ya mazwifhi ya ḓivhea nga muṅwe na muṅwe. Mudzimu vho sika Adamu na Eva vha vha ngadeni, vha vha na mulayo, like vha vhofha mulayo. Saṱhane a dzi sumbedza, a vhudzela Eva a amba uri mudzimu vho zwifha, like Eva a tenda uri like mudzimu vho zwifhela ngori Saṱhane vho swika muṋe wa mazwifhi, you see. So u bva hanefho ndi roṱhe ra wela hanefhaḽa, ha kona u vha na tshivhi shangoni. So Saṱhane ndi ene o ḓi sumbedza a ri mudzimu vho ni zwifhela,
uḽa nthu eva mbo ḓi tenda mazwifhi aḽani uri a khou zwifhiliwa, so a kona u vha khou wela, ri khou wela kha tshivhi, ri khou thoma u vhona na zwivhi shangoni. That's why mapostola Paulo a khou uri shango ḽi zwifha nga muvhi. That's why zwithu zwi khou ri isa kha bugu ya nzumbululo uri after that kha vhathu vha mazwifhi i khou sumbedza uri nzumbululo 22 verse 15 i khou amba uri vhoṱhe vha mazwifhi vha nga nnḓa ha heaven. So heaven, like heaven ndi yeneyo, ndi fhethu ha ngoho, sumba uri vhoṱhe vha zwifho vha nga nnḓa ha heaven. Ngoho ndi ine re na maanḓa i kunda mazwifhi, ngoho i na maanḓa kha mazwifhi. The society is defined by what it will, like nga zwine like vha shumisa milayo yavho like zwa society. It's mara kha riṋe vhatendi Mudzimu vha tshi amba na riṋe vha amba nga dzi 10 commandment. Mudzimu vho ri fha 10 commandment, ndi yone ndi yone milayo ye vha tou ita nthu, ye vha tou ri fha yone uri ri shumise, ri tshile ngayo.